bwira Florence ngo arakoze gukora ubusa. NYAXO baramufunze kubera kunegirija ngo ibiye turimo by'icyunamo. Gute rero? Ngo umunyarwenya Kanyabugande Olivier ngo uzwi ku izina rya NYAXO ngo yasabye imbabazi nyuma yuko ngo akoze live kuri TikTok ngo itajyanye n'ibiye byo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 ngo mu Rwanda turimo nonaha. Ngo guhera ku wa mbere w'iki cyumweru tariki ya 7 Mata 2025 ngo nibwo ngo abanyarwanda n'inshuti zabo ngo binjiye mu cyumweru cy'icyunamo ngo mu rwego ngo rwo kwibuka ku nshuro ya 31 ngo jenoside yakorewe ngo abatutsi ngo mu 1994 ngo ariko NYAXO yibiri kuri TikTok live na bagenzi be. Icyitonderwa ngo muri kino cyumweru ngo ibikorwa bifite ngo aho bihuriye n'imyidagaduro ngo ntago biba byemewe. Ngo gusa NYAXO yabirenzeho ngo ajya live ku rubuga rwe rwa TikTok ngo atera urwenya n'abamukurikira cyangwa se ngo nabagenzi be. Urumva ari kumwege munegirije icyunamo mukigira mu bintu byanyu bazajye babafunga. Ngo NYAXO rero ngo nyuma yuko rero yabonye ko ibyo yakoze ngo atari ibyo bijyanye n'ibihe igihugu kirimo ngo yahise ngo asaba imbabazi ngo abinyujije ku mbuga nkoranyambaga ze n'ubundi. Yavuze ngo iki rero? NYAXO yanditse ati muraho neza, kano kanya nje hano gusaba ngo imbabazi ngo abantu mwese mwari munkurikiye kuri live nakoze ku wa 2 Mata 2025 ngo saa 3 za ninjoro ngo kuri TikTok. Ngo iryo joro njewe na bagenzi banjye ngo twari kumwe tuvuga ngo ibintu bitajyanye n'ibihe turimo byo kwibuka ku nshuro ya 31 jenoside yakorewe abatutsi. NYAXO rero mu marira menshi yakomeje ngo avuga ko asabye ngo imbabazi abanyarwanda bose. NYAXO kandi ngo yashishikarije ngo urubyiruko gukoresha ngo imbuga nkoranyambaga neza kugira ngo bahashye ngo abapfobya jenoside yakorewe abatutsi. Icyitonderwa ngo nubwo NYAXO yicuza ibyo yakoze ndetse akanabisabira imbabazi ngo ariko umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB Dr. Murangira Thierry ngo yavuze ko bagiye gusesengura ibyo yakoze ngo bundi mwanzuro ugafatwa nyuma. Mwabyumvishe mwebwe mucunga turi mu cyunama mugatangira mugasakuza mukavuga ibintu nyine bitajyanye n'ibihe turimo bazajya babafunga. Murakoze cyane mama bwiye utuntu tw'ubwenge ndacyari Obi Content, mugire ibihe byiza.